Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 13 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Imirwano ikomeye cyane irimo kubica bigacika muri Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi ba M23 barimo kurushaho gusatira umujyi wa Bukavu. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane mu birometero 20 gusa werekeza mu marembo y'umujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 barimo guhangana n'igisirikare cya FARDC, Abarundi, abasirikare ba Afrika y'Epfo ndetse n'abazarendo. Muri kano gatondo k'igenekerezo rya 13 abasirikare b'u Burundi barenga 170 baguye mu rugamba rukomeye cyane rwabereye ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Abarundi, FARDC ndetse n'imbonerakure bagabye ibitero bikomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Kavumu bagamije kukigarurira. Ibyo baboneye ku kibuga cy'indege ni akamaramaza. M23 yabashahuye mu buryo bukomeye. Amakuru yizewe yamaze kumenyekana aremeza ko abakomando barenga 170 baguye ku rubuga rw'imirwano mu micungararo y'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Amakuru yizewe arimo kutugeraho muri aka kanya avuye ku rubuga rw'imirwano muri Kivu y'Amajyepfo aremeza ko harimo kuba imirwano ikomeye cyane ku ntera y'ibirometero 20 gusa werekeza mu mujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 bamaramaje bari ku muvuduko ukomeye, baravuga ko byanga bikunda bagomba kwigarurira umujyi wa Bukavu nyuma y'aho bigaruriye ikibuga cy'indege cya Kavumu bakigarurira icyicaro cya teritwari ya Karehe. Ubu ngubu aba barwanyi barimo kwerekeza mu mujyi wa Bukavu. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko imirwano irimo kuba muri aka kanya ari imirwano ikomeye cyane. Igisirikare cya FARDC kirimo gukoresha ibitwaro biremereye cyane. Igisirikare cya Kongo cyazanye indege z'intambara ku rubuga rw'imirwano. Indege za Sukoyi ndetse na za kajugujugu z'intambara zirimo kugaragara mu kirere cyo muri Kivu y'Amajyepfo. Igisirikare cya Kongo kirimo kurwana umuhenerezo bagira ngo barebe ko batangira M23 bayibuze kwerekeza mu mujyi wa Bukavu. Ibintu ntabwo byoroshye rero kuko urugamba rugeza aho umwana arira nyina ntiyumve. Abasirikare b'abazarendo, abasirikare ba Afrika y'Epfo, Abarundi ndetse na FARDC bose barimo kurwana umuhenerezo bagira ngo bahagarike M23 bigaragara ko nayo yariye karungu irimo kwerekeza mu mujyi wa Bukavu. Mu mujyi wa Bukavu nago ibintu byadogereye, abaturage benshi barimo guhunga uyu mujyi wa Bukavu berekeza mu gihugu cy'u Burundi. Abahungiye mu Burundi ariko barimo guhura n'ibyago bikomeye cyane kuko ubutegetsi bwa Gitega burimo kubata mu mvuto babagiriza ko ari intasi za M23 zirimo guhungira mu Burundi hagamijwe kuzatembagaza ubutegetsi bwa CNDD FDD. Abandi barimo guhunga mu mujyi wa Bukavu barimo kwerekeza mu gihugu cy'u Rwanda. Umumenyesha makuru wacu uri mu gace ka Bukavu aravuga yuko kuva mu gatondo k'igenekerezo rya 13 abantu benshi barimo kuva muri Bukavu bakanyura mu gihugu cy'u Rwanda berekeza mu mujyi wa Goma. Kuri iri genekerezo rya 13 imirwano irimo kubera muri Kivu y'Amajyepfo irakomeye cyane. Abarwanyi ba M23 barimo kugaragaza imbaraga nyinshi. Birakekwa ko ibirindiro bya nyuma bya FARDC biri mu ntera y'ibirometero 15 gusa werekeza mu mujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 bashaka kubyigarurira vuba na bwangu. Abasirikare b'u Burundi, abasirikare ba Afrika y'Epfo ndetse yemwe utibagiwe n'interahamwe za FDLR bose baryamiye amajanja ku birindiro bya FARDC muri kariya gace.
Abamenyesha makuru bo muri Kongo baravuga ko M23 yagabye ibitero bikomeye cyane ndetse ko irimo gushaka kwigarurira ibirindiro bya FARDC muri kariya gace. Imirwano y'uyu munsi rero irakomeye kuko General Pacifique Masunzu nawe yagaragaye ku rubuga rw'imirwano muri Kivu y'Amajyepfo. Ndasubiramwo, uyu munsi ku igenekerezo rya 13 ukwezi kwa kabiri imirwano irimo guca ibintu ndetse General Pacifique Masunzu urongoye zone de defense ya gatatu mu gisirikare cya Kongo nawe yigereye ku rubuga rw'imirwano. General Pacifique Masunzu yagaragaye ari kumwe n'abakomando ba FARDC ku birindiro bya FARDC biri ku birometero 15 gusa werekeza mu mujyi wa Bukavu. General Masunzu niwe urongoye imirwano irimo kubera muri biriya bice birimo gusatira umujyi wa Bukavu. Masunzu yabwiye abasirikare ba Kongo ko bagomba kurwana umuhenerezo ndetse ko byanga bikunda bagomba gusubiza inyuma izi nyeshyamba za General Makenga. General Masunzu rero arimo guhangana na General Makenga imbona nkubone. Amakuru aravuga yuko General Makenga nawe yaba yageze ku rubuga rw'imirwano ndetse ko ari we wirongoreye imirwano irimo kubera muri Kivu y'Amajyepfo. General Masunzu na General Makenga barahanganye mu buryo bukomeye. Iyi ntambara irimo kubera muri Kivu y'Amajyepfo iraza gusiga amakuru akomeye ndetse iyi mirwano iraza kwandika amateka akomeye ku mujenerali uri bubashe kwegukana intsinzi muri kano gace. Abarwanyi ba General Makenga bakamejeje barimo gukubita FARDC ndetse biravugwa ko ikigo cya gisirikare cya nyuma cya FARDC muri kariya gace barimo gushaka kukigarurira. General Masunzu nawe yakaniye aravuga ko M23 itagomba kumwinjirana muri kiriya kigo cya gisirikare ndetse ko M23 itagomba gukomeza yerekeza i Bukavu. Ari Masunzu na General Makenga bose n'abasirikare bakomeye, n'abasirikare babaye mu gisirikare cya Kongo. General Masunzu arazwi cyane mu buseruko bwa Kongo. General Makenga nawe ni umurwanyi karahabutaka ukomeye cyane ndetse General Makenga biravugwa yuko yaba rwose anegura cyane imirwanire ya General Masunzu. Nuguhe mu generali rero uri buze kwegukana intsinzi muri kano gace? Niko abamenyesha amakuru bo muri Kongo batangiye kwibaza irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse noneho intambara biragaragara yuko yabaye iya General Makenga ndetse na Masunzu. Benshi barimo kwibaza niba Makenga ari bubashe gukosora Masunzu cyangwa se niba Masunzu ari bwigaranzure General Makenga. Amakuru arimo kutugeraho muri aka kanya avuye ku rubuga rw'intambara aravuga ko imirwano ikomeye cyane, buri ruhande rurimo kurwana umuhenerezo rushaka kwigiza inyuma urundi. Abarwanyi ba M23 biragaragara yuko bafite morale yo ku rwego rwo hejuru nyuma y'aho bigaruriye icyicaro cya teritwari ya Karehe, bakigarurira ikibuga cy'indege muri kano gatondo ndetse bagakubita abasirikare b'u Burundi ubwo bicaga abakomando barenga 170 b'igisirikare cy'u Burundi. Ndabamenyesha ko ikibuga cy'indege cya Kavumu muri aka kanya turiko turavugana kirimo kugenzurwa mu buryo bwuzuye n'abarwanyi ba M23. Hari ibifaru bya gisirikare M23 yacakiriye ku rubuga rw'imirwano byari birimo gukoreshwa n'abasirikare b'u Burundi. Muri iyi mirwano yabereye ku kibuga cy'indege cya Kavumu, amakuru twamenya nuko abasirikare ba Kongo barenga 300 bakomeretse mu buryo bukomeye. Ayandi makuru nayo akavuga yuko M23 hari abo yaba yacakiye matekwa. Imirwano irimo kubera mu buseruko bwa Kongo irimo guhindura isura. Intambara irimo guhuza M23 n'igisirikare cya FARDC irimo kugenda ifata iyindi ntera. Ibihugu by'amahanga birimo kohereza abasirikare benshi mu buseruko bwa Kongo. Igihugu cya Afrika y'Epfo gikomeje kohereza abakomando ndetse amakuru aravuga yuko igihugu cya Chad nacyo kirimo kohereza abakomando benshi bo gufasha FARDC kurwanya M23. Burundi bukomeje kurungika abasirikare benshi muri Kongo.
Amakuru yamaze kumenyekana nuko mu ijoro ryakeye abandi basirikare b'u Burundi barenga 1,300 baraye binjiye muri Kongo gufasha FARDC kurwanya M23. Amakuru kandi aravuga yuko igihugu cya Angola nacyo kigiye kurungika abasirikare muri Kongo. Ndasubiramwo, igihugu cya Angola cyari gisanzwe ari umuhuza hagati y'ibibazo bya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda, nacyo biravugwa ko kigiye kohereza abakomando barenga 3,000 muri Kongo. Bano basirikare ba Angola ngo bagiye gufasha igisirikare cya Kongo kurwanya M23 ikomeje kuzengereza ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ibintu rero birimo guhindura isura. Igihugu cya Angola cyari umuhuza hagati y'u Rwanda na Kongo, ntabwo cyari cyemerewe kugira uruhande kibogamiraho muri iyi ntambara irimo kubera mu buseruko bwa Kongo. Amakuru yamaze gutangazwa n'ibimenyesha makuru byo muri Angola, ndetse ibimenyesha makuru mpuzamakungu nabyo bikayasamira hejuru, aremeza ko ibyo kuba umuhuza Angola yamaze kubishingukamo. Angola yamaze gufata uruhande, ndetse ubutegetsi bwa Angola buravuga ko bugiye kurungika abasirikare barenga 3,000 muri Kongo maze bagafasha FARDC kurwanya M23. Intambara irimo kubera mu buseruko bwa Kongo igiye kuba intambara mpuzamahanga. Ndababwiza ukuri ko intambara irimo kubera muri Kongo igiye guhuruza ibihugu bya rutura. Ibihugu byose byo muri SADC byamaze guhurura, birimo kohereza abandi basirikare. Afurika y'Epfo irimo kohereza abakomando bakomeye cyane barimo kugera mu gihugu cy'u Burundi bagakomeza bambuka berekeza i Bukavu. Igihugu cya Chad nacyo kirimo kohereza abakomando. Amakuru atugeraho aravuga ko abacancuro barenga 1,000 bavuye muri Libya nabo barimo kugera mu buseruko bwa Kongo aho baje kurwana iyi ntambara. Tshisekedi arimo gutumizaho abasirikare irya nino ku isi. Tshisekedi aravuga yuko intambara agiye kuyirwana mu buryo bukomeye, ndetse ko byanga bikunda agomba gutsinda M23 mu buryo bwa gisirikare. Ikintu cyatunguranye kandi kigatangaza benshi ni ukubona Joao Lorenzo urongoye igihugu cya Angola nawe yahisemo gufata uruhande ibyo kuba umuhuza akabishingukamo. Amakuru aravuga yuko Joao Lorenzo yamaze kubagamira ku ruhande rwa Kongo, ndetse ngo kuba Joao Lorenzo yemeye gushyigikira Kongo biragaragaza ko ubuhuza bwiwe bwari bubogamye. Amakuru atangazwa n'ibimenyesha makuru byo muri Angola aravuga ko muri iyi minsi Joao Lorenzo yavuganye na Tshisekedi, ndetse ngo basigaye bavugana inshuro nyinshi cyane kuri telefone. Joao Lorenzo yemereye Tshisekedi ko agiye kumwoherereza abakomando bakomeye, ndetse ko intambara bagomba kuyirwana kandi bakayitsinda. Joao Lorenzo rero ibyo kuba umuhuza yamaze kubivamo, ndetse amakuru yose arimo kutugeraho aremeza ko ibiganiro bya Rwanda byamaze kugonga urukuta. Uwari umuhuza yamaze gufata uruhande, ndetse ubutegetsi bwa Angola burongowe na Joao Lorenzo buravuga yuko M23 bagomba kuyikubita mu buryo bw'intambara, ngo bakayirukankana bakayivana ku butaka bwa Kongo. Ibintu rero bikomeje gukomera cyane. Abasirikare ibihumbi n'ibihumbi bakomeje kugera mu buseruko bwa Kongo, ari nako M23 nayo ibabwira ko ibiteguye kandi ko yiteguye kubashahurira mu buseruko bwa Kongo. Mu gihe rero abasirikare ibihumbi n'ibihumbi barimo kugera muri Kongo, ndabamenyesha ko abarongoye Eklezia Katolika muri Kongo ndetse n'abarongoye amadini ya Gikristo muri Kongo baraye bahuye na Bwana Colonel Nanga, ndetse n'abandi bakadire ba M23 bakaba bahuriye muri Serena Hotel mu mujyi wa Goma. Bagiranye ibiganiro bikomeye cyane nk'uko byatangajwe n'abahagarariye amashengero ya Gikristo muri Kongo. Abasenyeri ndetse n'ababishopu bagiye kuganira na Bwana Colonel Nanga ku cyakorwa ngo amahoro agaruke mu buseruko bwa Kongo. Amakuru twamenye nuko Eklezia Katolika irimo gushimangira yuko hagomba kubaho ibiganiro hagati ya M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Karidinali Fridolin Ambongo, uyu nguyu ni arikepiskopi wa Kinshasa, yasabye ubutegetsi bwa Tshisekedi kuganira na M23 vuba na bwangu ibintu bitaraba bibi cyane.
Karidinali Fridolin Ambongo yagiye yumvikana anebagura cyane intwaro ya Tshisekedi. Karidinali Fridolin Ambongo aravuga ko ibiganiro bya politike ari cyo kintu cyonyine gishobora gutabara ubuseruko bwa Kongo, amahoro akongera kuboneka muri Kivu zombi. Karidinali Fridolin Ambongo yasabye Tshisekedi ko yakwemera kuganira n'abarwanyi ba M23. Gusa ubutegetsi bwa Kongo ntabwo bubikozwa. Ku munsi w'ejo rero delegasiyo y'ababishopu ndetse n'abasenyeri bagiye kuganira na M23 muri Serena Hotel. Bwana Koloneli Nanga yavuze yuko M23 nayo ikeneye amahoro mu buseruko bwa Kongo, ndetse ko ibiganiro bya politike ariyo nzira yonyine yo kugarukana amahoro mu buseruko bwa Kongo. Mu gihe rero abasenyeri ndetse n'ababishopu barimo gushakisha amahoro mu buseruko bwa Kongo, ndabamenyesha ko Tshisekedi wewe atarimo kubikozwa. Ubutegetsi bwa Kongo burimo gutegura intambara karundura. Ubutegetsi bwa Kongo burimo guhuruza abasirikare benshi, ndetse Tshisekedi ubwo yakiraga ababishopu n'abahagarariye amatorero muri Kongo yababwiye ko rwose atiteguye kuganira na M23. Nubwo Tshisekedi nawe avuga ko atazaganira na M23, amakuru tuvana mu masoko yacu muri M23 nayo rwose aremeza ko abarwanyi ba General Makenga batagishishikajwe n'ibiganiro n'ubutegetsi bwa Kongo. Ndasubiramwo, M23 ntabwo ishishikajwe n'ibiganiro n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Amakuru atugeraho aravuga yuko M23 yamaze kubibona neza ko irimo kurusha imbaraga za gisirikare ubutegetsi bwa Kongo, ndetse M23 irimo kwigarurira ibice byinshi. Hari amakuru avuga yuko M23 yabishaka kwigarurira Kivu y'Amajyaruguru yose na Kivu y'Amajyepfo maze igatangaza Repubulika yigenga ya Kivu. Hari amakuru avuga ko bano barwanyi baba bafite umugambi wo gushinga igihugu cyabo mu buseruko bwa Kongo. Ibyo kuganira na Tshisekedi rero nabo ngo mu mitima yabo ntabwo barimo kubikozwa, ngo barimo kurwana bavuga ko bashaka ibiganiro, ariko mu mitima yabo ngo barabizi neza ko baba bagiye gutangaza Repubulika yigenga ya Kivu. Buri ruhande rero ntabwo rurimo gukozwa iby'ibiganiro nk'uko amakuru arimo kutugeraho arimo kubyemeza. Tshisekedi yahuruje ibihugu bikomeye cyane n'abasirikare b'abakomando barimo guhururana intwaro zikomeye ngo baje gushahura M23. M23 nayo iravuga ko yiteguye guhangana nabo kandi ko yiteguye kuba yakwigarurira Kivu y'Amajyepfo. Amakuru akemeza ko aba barwanyi bashobora gushinga igihugu cyabo mu buseruko bwa Kongo. Imirwano irimo kubera muri Kongo irimo guhindura isura rero mu buryo bukomeye. Abari abahuza nabo bamaze kwinjira mu ntambara. Joao Lorenzo wari umuhuza hagati y'u Rwanda na Kongo nawe agiye kohereza abakomando muri Kongo bo gufasha FARDC. Ibintu birimo guhindura isura mu buryo bukomeye. M23 nayo irimo gusatira umujyi wa Bukavu. Igihugu cy'u Burundi nacyo kirimo gutaka gitabaza kivuga ko M23 yaba yamaze kwinjira mu Burundi, aho ubutegetsi bwa Gitega buvuga ko M23 ishaka gutembagaza ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ubutegetsi bwa Gitega buravuga yuko abarwanyi ba M23 bamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ndasubiramwo, amakuru arimo kuva mu nzego z'igisirikare cy'u Burundi ndetse no mu bategetsi ba CNDD-FDD aravuga yuko abarwanyi ba M23 bamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Hari ubwoba bwinshi mu gisirikare cy'u Burundi ndetse no mu ntwaro ya CNDD-FDD ko zino nyeshyamba za M23 zaba zigiye gutembagaza ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye. Hashize iminsi ubutegetsi bwa General Neva burimo kwidodomba irya nino mu baturage bavuga yuko M23 ifite umugambi wo kwinjira mu Burundi ndetse bagatembagaza intwaro ya General Neva.
ubu ngubu rero amakuru yamaze gutangazwa n'amasoko yacu mu gisirikare ndetse amakuru arimo kwemezwa n'abanyapolitike bakomeye mu Burundi aravuga yuko M23 yaba yamaze kwinjira mu gisagara cya Bujumbura ndetse hari ubwoba ko ibitero bikomeye cyane bishobora kwibasira inzego z'igisirikare cy'u Burundi. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi ndetse no mu ntwaro ya General Neva aremeza iby'aya makuru. General Evaristo Ndayishimiye ngo arafite ubwoba bwinshi ndetse inzego zijejwe iperereza ziravuga yuko abarwanyi ba M23 bamaze rwose kwinjira mu gisagara cya Bujumbura ndetse barimo kwikanga ibitero bikomakomeye bishobora kwibasira ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi hano mu gisagara cya Bujumbura. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko General Evaristo Ndayishimiye ndetse n'abarongoye igipolisi cy'u Burundi bamaze gutanga amabwiriza akomeye cyane yo gusaka inyubako zose mu gisagara cya Bujumbura. Ubu ngubu bakaba barimo gusaka abaturage. Dore nk'uyu munsi mu gatondo ku igenekerezo rya 13 muri za karitsiye zitandukanye irya nino ku Musaga, muri za Mutakura, mu Buyenzi ndetse n'ahandi henshi, amakuru twamenye nuko imbonerakure, igipolisi ndetse n'abasirikare b'u Burundi barimo gusaka inyubako z'abanyagihugu. Iri saka kandi ryageza no mu bice bya Cibitoke, muri za Rumonge ndetse no muri za Muramvya, aho igipolisi kirimo gusaka abanyagihugu bikekwa ko ngo baba bacumbikiye M23. Amakuru yizewe ya Kure Official yamenye nuko abantu barenga 340 bamaze gutabwa mu mvuto bagirizwa kuba abarwanyi ba M23 binjiye mu gihugu cy'u Burundi. Ndasubiramwo, abantu barenga 340 bamaze gutabwa mu mvuto irya nino muri za kasho zitandukanye mu gihugu cy'u Burundi, baragirizwa kuba intasi za M23, abandi bakagirizwa kuba abarwanyi ba M23 barimo kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe kandi twatohoje neza hano kuri Iyakure Official aremeza ko kuva mu ndwi iheze abantu benshi barimo kwinjira mu gihugu cy'u Burundi bavuye muri Kongo. Amakuru twamenye nuko barimo kuva mu mujyi wa Bukavu, barimo guhunga icyuka cy'intambara kirimo gusatira umujyi wa Bukavu. Abakongomani benshi barimo guhunga berekeza mu gihugu cy'u Burundi. Barimo kugera mu Burundi rero bagatabwa mu mvuto bagirizwa kuba inyeshyamba za M23 ndetse abandi bakagirizwa kuba intasi za M23. Irya nino mu gace ka Gatumba, igipolisi ndetse n'igisirikare barimo gucakira abanyagihugu barimo kuva muri Kongo bahungiye mu Burundi. Amakuru twamenye nuko impunzi nyinshi zamaze gufungwa ndetse ubutegetsi bw'u Burundi bukaba bubagiriza ko ari inderetsi za M23 zishaka gutembagaza ubutegetsi bwa General Evaristo Ndayishimiye. Umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana aremeza neza ko yiboneye abapolisi ndetse n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi barimo gusaka impunzi zivuye muri Kongo ndetse benshi mu mpunzi bakaba baratawe mu mvuto. Hari amakuru avuga ko bamwe muri bo baborejwe akagufa muri service de renseignement z'igisirikare cy'u Burundi. Hari ubwoba bwinshi cyane rero mu ntwaro ya General Neva. Ubutegetsi bw'u Burundi burimo kwikanga ko M23 yabirimo kwinjirira muri izi mpunzi zirimo kuva muri Kongo, zirimo guhunga intambara irimo gusatira umujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 barimo gusatira umujyi wa Bukavu ndetse bamaze kwigarurira ibice by'ingenzi muri Kivu y'Amajyepfo. Izi nyeshyamba za General Makenga zamaze guteguza ko zigiye kwigarurira umujyi wa Bukavu. Ibingibi byatumye abagwizatunga bakomeye mu mujyi wa Bukavu batangira guhunga, bamwe bahungira mu Burundi, abanyagihugu nabo bakaba baratangiye kujabuka berekeza mu gihugu cy'u Burundi. Ibi byatumye urujya n'uruza rw'abantu bava muri Kongo berekeza i Bujumbura rwiyongera mu buryo bukomeye. Kuba rero abaturage barimo guhunga Bukavu bakerekeza mu gihugu cy'u Burundi ndetse bakaba barimo guhunga ku bwinshi, ni ibintu bihangayikishije ubutegetsi bw'u Burundi, kuko abajejwe igisirikare n'igipolisi baravuga yuko M23 irimo kwinyegeza inyuma y'impunzi maze nayo ikinjira mu gihugu cy'u Burundi.
Amakuru yizewe twavanye mu gipolisi cy'u Burundi aravuga yuko ngo bamaze gucakira abantu bikekwa ko ari abarwanyi ba M23 babarirwa mu 340. Abangaba rero bari muri za kasho irya nino mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru atugeraho aravuga yuko bamwe mu basirikare b'u Burundi nabo ngo baba barimo gukorwaho amaperereza mu korohereza M23 kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Biravugwa ko haba hari ibyitso biri mu gisirikare cy'u Burundi. Biravugwa kandi ko bamwe mu banyapolitike mu gihugu cy'u Burundi nabo ngo baba binyagaje nyuma y'umugambi wo kwinjiza inyeshyamba mu gihugu cy'u Burundi. Generali Evaristo Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi amaze iminsi atangaza ko afite amakuru yizewe ko M23 nimara kwigarurira Kivu y'Amajyepfo nta kabuza izagaba ibitero bigamije kuvanaho ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Generali Neva amaze iminsi agaragaza ubwoba bwinshi, ndetse Generali Neva yavuze yuko M23 niramuka iteye igihugu cy'u Burundi intambara izafata akarere kose. Imbere y'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi, Generali Neva yareruye avuga yuko hagiye kuba intambara ikomeye mu gihugu cy'u Burundi. Generali Neva yavuze yuko afite amakuru yuko u Rwanda ngo rurimo gufasha inyeshyamba zishaka gutera igihugu cy'u Burundi. Generali Neva rero yararahiye avuga yuko intambara izakomera, ndetse ko abarundi batazemera ko bicwa nk'ihene. Ubwo yari ari muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo ihana urubibe n'igihugu cy'u Rwanda, General Evaristo Ndayishimiye yongeye kwikoma igihugu cy'u Rwanda avuga yuko gishaka gutera igihugu cy'u Burundi. Generali Neva yahamagariye abanyagihugu kuryamira amajanja, ndetse ngo bakubura intwaro bose bakajya ku rugamba bagahangana n'igihugu cy'u Rwanda yita umwanzi w'u Burundi. Kugeza ubu turiko turavugana rero ibintu bikomeje kuyangara mu gisagara cya Bujumbura. Abapolisi ndetse n'abasirikare baravuga yuko M23 yaba yamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Abantu barenga 340 bamaze gutabwa mu mvuto irya nino mu gisagara cya Bujumbura ndetse no mu bindi bice byegereye umupaka wa Kongo. Abapolisi n'abasirikare barimo gusaka inyubako z'abanyagihugu, bivugwa yuko M23 yaba yinyegejemo, ndetse ko ngo aba banyagihugu baba banabitse intwaro za M23. Ni ibintu rero birimo gutera ubwoba abanyagihugu babona ko igihugu cy'u Burundi cyaba kigiye kwinjira mu ntambara ikomeye cyane. Iyakure TV yashatse kumenya neza koko niba M23 yaba yarinjiye mu gihugu cy'u Burundi. Amasoko yacu muri M23 yamaganiye kure iby'aya makuru. Amasoko yacu muri M23 aravuga yuko ibirimo gutangazwa n'ubutegetsi bwa Gitega byose ari ibinyoma. Ndetse bamwe mu bigweza ivya politike baravuga ko Generali Neva yaba arimo guhimba amakuru y'ikinyoma kugira ngo yereke abanyagihugu ko umutekano wabo ugeramiwe, kandi byose akaba arimo kubyegeka ku gihugu cy'u Rwanda ashinja ko gifasha M23. Abarwanyi ba M23 bari ku muvuduko ukomeye cyane, barimo gukataza berekeza mu mujyi wa Bukavu. Igisirikare cya FARDC, abarundi ndetse n'abazarendo barimo gukubitwa mu buryo bukomeye. Mu gatondo ko kuri rigenekerezo rya 13, amakuru amaze kumenyekana aremeza ko M23 imaze kwivugana abasirikare b'u Burundi babarirwa mu 170 bari bagose ikibuga cy'indege cya Kavumu bashaka kukigarurira. Ndasubiramwo, muri aka gatondo k'igenekerezo rya 13, igisirikare cya FARDC, abarundi ndetse n'abazarendo bagabye igitero gikomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Kavumu bashaka kuhirukana inyeshyamba za M23. Amakuru atugeraho aravuga ko itsinda ry'abakomando b'igisirikare cy'u Burundi bagabye igitero gikomeye cyane mu micungararo y'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ibyo bahaboneye rero ni akamaramaza. M23 imaze kwivugana abasirikare benshi b'u Burundi, ndetse amakuru aravuga yuko abarenga 300 bakomeretse mu buryo bukomeye.
FARDC n'abazarendo nibo bazanye igitekerezo gikomeye cyo kugaba ibitero ku kibuga cy'indege cya Kavumu ngo bakigarurire, ndetse FARDC igikoreshe mu kwakira ibikoresho bya gisirikare birimo kuva mu Burundi ndetse n'Ikisangani. Iki kibuga cy'indege M23 yarakigose, ndetse FARDC ntabwo ishobora kugikoresha. Amakuru rero aravuga yuko FARDC yashakaga kukigarurira kugira ngo bagikoreshe mu kwakira ibikoresho bya gisirikare, ariko bimaze kubata kuw'amazi. Amakuru yizewe arimo kongeraho muri kano gatondo k'igenekerezo rya 13 aremeza neza ko M23 imaze gutanga isomo rikomeye cyane ku basirikare b'u Burundi. Amakuru yizewe aremeza neza ko abasirikare barenga 170 bamaze kwicwa. Ndasubiramwo, abasirikare 170 b'u Burundi bamaze gusiga agatwe kabo ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Ni mu gitero gikomeye cyane bari bagabye bibwira ko bagomba kwigarurira kino kibuga cy'indege cya Kavumu giherereye muri Kivu y'Amajyepfo. Ubu ngubu rero ikibuga cy'indege cya Kavumu mu buryo bwuzuye kirimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Abasirikare ba Kongo, Abarundi ndetse n'abazarendo bakomeje kubona yimbwa yaboneye ku mugezi. M23 irimo kubavudukana mu buryo bukomeye. Amakuru twamenye nuko ku munsi w'ejo M23 mu rugamba rukomeye cyane rwabereye muri teritwari ya Karehe, M23 yacakiye matekwa abasirikare ba Kongo barenga 40. M23 yacakiye ibifaru by'intambara. M23 ubu ngubu irimo kugenzura teritwari ya Karehe. Ndasubiramwo, mu buryo bwuzuye M23 irimo kugenzura teritwari ya Karehe. Icyicaro gikuru cya teritwari ya Karehe kiri mu minwe ya M23. Ikarehe kuri centre M23 irimo kuhagenzura. Uku nguku rero ni ugutsindwa gukomeye cyane ku butegetsi bwa Kongo ndetse na General Masunzu Pacifique urongoye zone de defense ya 3 mu gisirikare cya Kongo, ari nawe urongoye imirwano hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Mu mirwano ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 12 ikabera muri teritwari ya Karehe, abanyagihugu baravuga ko FARDC yirukanse mu buryo bukomeye. Abanyagihugu baravuga yuko biboneye abasirikare ba Kongo barimo guta inkoho zabo, barimo kwirukanka kibuno mpamaguru berekeza mu bindi bice. Abanyagihugu baravuga ko igisirikare cya Kongo ari ibinebwe, ndetse ko rwose badashobora guhagarara imbere y'intare za Sarambwe, bigaragara ko zariye karungu zirimo kwerekeza mu mujyi wa Bukavu. Muri aka kanya turiko turavugana ibintu byongeye kudogera mu mujyi wa Bukavu. Abaturage barimo gutabaza M23 ngo ibatabare. Abaturage baravuga yuko FARDC, abazarendo ndetse n'abasirikare b'u Burundi barimo gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu mujyi wa Bukavu. Hashize iminsi 2 M23 itanze nyirantarengwa ku butegetsi bwa Kongo, ndetse ibaha gasopo ikomeye cyane ibamenyesha ko nibakomeza ibikorwa by'ubwicanyi ndetse n'ubugizi bwa nabi, M23 nta kabuza izatabara abaturage mu mujyi wa Bukavu maze ikigarurira uyu mujyi wa Bukavu. Ibintu rero bikomeje kudogera muri uyu mujyi. Uyu mujyi wuzuyemo abasirikare b'u Burundi. Uyu mujyi wa Bukavu wuzuyemo abasirikare ba Kongo, wuzuyemo abazarendo, interahamwe za FDLR nazo zamaze kugera i Bukavu. Uyu mujyi kandi wuzuyemo abasirikare ba Afurika y'Epfo. Amakuru twamenye nuko igihugu cya Chad nacyo kirimo kohereza abasirikare bagomba kunyura mu Burundi bagakomeza berekeza muri Kivu y'Amajyepfo. Afurika y'Epfo nayo irimo kohereza abasirikare ibihumbi n'ibihumbi barimo kugera mu buseruko bwa Kongo. Uyu mujyi wa Bukavu ndababwiza ukuri ko ari wo mujyi wa mbere urimo abasirikare benshi cyane b'ibihugu bitandukanye. Aba basirikare rero ngo biteguye kurwanya M23 bakayibuza kwigarurira uyu mujyi wa Bukavu. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu mujyi wa Bukavu aravuga yuko abaturage barimo guhunga ku bwinshi. Benshi barimo guhungira mu gihugu cy'u Burundi. Gusa abarimo kwinjira ngaha mu Burundi barimo kubona ayimbwa yaboneye ku mugezi, kuko benshi barimo gutabwa mu mvuto.
Amakuru twamenye nuko abarenga 25 mu baturage bavuye muri Kongo bahungiye mu gihugu cy'u Burundi. Inzego zijejwe iperereza z'igihugu cy'u Burundi zarabacakiye zibata mu mvuto zibagiriza gukorana n'umuhari wa M23. Iyi ni inkuru ikomeye cyane ya Kure TV irimo gutohoza, ndetse turaza kubibageza ko mu makuru yacu ari imbere tubabwire ibiriko birabera mu nzego z'iperereza ngaha mu Burundi, aho abantu barimo gufungwa umusubirizo bagirizwa gukorana na M23. Amakuru kandi arimo kuva mu mujyi wa Bukavu aravuga yuko abandi baturage barimo guhungira ku bwinshi mu gihugu cy'u Rwanda, aho barimo kunyura mu gice cy'uburengerazuba bw'u Rwanda bagakomeza berekeza mu mujyi wa Goma. Abarimo kwinjira mu Rwanda benshi barimo gukomeza berekeza mu mujyi wa Goma, dore ko benshi bari baravuye mu mujyi wa Goma bagahungira mu mujyi wa Bukavu. None ubungubu umujyi wa Bukavu niwo wugarijwe mu buryo bukomeye, barimo gusubira i Goma banyuze mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru atugeraho kandi aravuga ko abasirikare benshi ba Kongo bari mu mujyi wa Bukavu ngo barimo gutegura ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ndetse n'ubushotoranyi bukomeye cyane, aho ngo bashobora kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Amakuru atugeraho avuye i Bukavu aravuga ko ibitwaro bya FARDC, FDLR ndetse n'abarundi babishinze iminwa yabyo ireba mu gihugu cy'u Rwanda, ngo mu gihe M23 yabigabye ibitero i Bukavu ndetse ikahacakira, FARDC n'abarundi bazarasa mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko amasoko yacu arimo kubyemeza. Amakuru atugeraho avuye mu mujyi wa Bukavu aravuga ko FDLR, FARDC ndetse n'abarundi ngo rwose barimo gukubita agatoki ku kandi bakavuga yuko byanga bikunda bazarasa ku gihugu cy'u Rwanda. Uyu ni umugambi bamaranye igihe kirekire wo gutera igihugu cy'u Rwanda, ndetse barabigerageje ku Gisenyi ubwo barasaga ibibombe bigahitana ubuzima bw'abanyagihugu. Amakuru atugeraho rero aravuga ko iyi migambi mibisha barimo kuyikomereza muri Kivu y'Amajyepfo. Abasirikare b'u Burundi baravuga yuko nta kabuza bazarasa mu gihugu cy'u Rwanda, bashinja ko aricyo gifasha M23. Ibintu rero birimo guhindura isura mu buseruko bwa Kongo, ndetse icyuka cy'intambara ikomeye cyane kirimo gusatira umujyi wa Bukavu. Uyu mujyi wa Bukavu abaturage barimo gutabaza M23 ngo ibarengere. Ndababwiza ukuri ko imiborogo ikomeye cyane iri mu mujyi wa Bukavu. Abaturage barimo kwicwa ku manywa y'ihangu. Abasirikare ba FARDC ndetse n'interahamwe za FDLR n'abasirikare b'u Burundi barimo gusahura za magaze z'abacuruzi mu mujyi wa Bukavu. Mu gihe rero M23 irimo gusatira umujyi wa Bukavu, ndabamenyesha ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi ko ibintu bikomeje kuyangara. General Evaristo Ndayishimiye akomeje guteguza abanyagihugu b'u Burundi ko intambara ikomeye cyane igiye kwibasira iki gihugu cy'u Burundi. Ubwoba ni bwose mu Burundi. Mu Burundi haravugwa intambara ikomeye cyane igiye kwibasira abanyagihugu, ndetse Perezida General Evaristo Ndayishimiye yateguje abaturage ko bagomba kuryamira amajanja bakarwana iyi ntambara ikomeye, avuga yuko u Rwanda rushaka kubashozaho.